ассалому алайкум тамошобинони азиз, онҳое ки айни ҳол тамошо карда истоданд, баъдан тамошо мекунанд, ба ҳаман дуруд мегӯям. имрӯза мавзӯи интихоб кардаи ман қонун дар бораи озодии виҷдон мебошад. Ман мехостам дар бораи озодии виҷдон ҳамроҳи ҳамватанон ҳамсӯҳбат шавам ва ҳамроҳи кадом нафароне ки мехоҳанд пайваст шаванд бо ман ҳамсӯҳбат шавам ва мехостам бисёртар фикру ақидаи онҳоро оиди озодии виҷдон бигирам. айни ҳол ки фурсат дорам, ман мехостам ба шумо пеш аз ҳама бигӯям ки ба канали ман пайваст шавед, обуна шавед, лайк монданро фаромӯш накунед, то ки бинандагони мо бештар шаванд, ҷолиб шавад мавзӯъҳои мо. Дар оянда ман ба ҳаққи шумо бисёр мавзӯъҳои хубтар пешниҳод карда тавонам. хуб, ман ҳозир камтар мехоҳам дар бораи қонун дар бораи озодии виҷдонро ба баҳри шумо камтар маълумоти кӯтоҳ диҳам то омадани меҳмоне ки даъват кардаем, яъне фурсат дорам. хуб, қонун дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодии динӣ аз 8 боб иборат буда ва 34 модда иборат аст. яъне соли 2009 қабул карда шудааст. бо эътироф ва тасдиқи ҳуқуқии ҳар кас ба озодии виҷдон ва озодии пайравӣ ба дин, новобаста аз дин ва эътиқод дар он асос ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон давлати мо яъне дунявӣ ҳаст, демократия ҳаст. арзи эҳтироми ба таҳаммул ба тамоми дину мазҳабҳо, эътирофи нақши махсус ба мазҳаби ҳанафӣ, дини исломӣ аст. яъне ки дине ки мо ҳанафӣ мебошад, ҳаминро пайгирӣ кардааст. эътирофи қонуни мазкур муносибатҳои оид ба ҳуқуқи инсон ва озодии виҷдон ва озодии пайравӣ ба дин, муносибатҳои байни давлатҳо ва иттиҳодиҳои динӣ, инчунин вазъи ҳуқуқи иттиҳодиҳои диниро танзим мекунад. яъне ин қонун дар асоси қонуни конститутсия сарқонун асос ёфтааст, таъсис ёфтааст. баъдан инро бибинем ки доштани озодии виҷдон ва эътиқодро аз ҷумлаи музаффариятҳои муҳимтарини инсоният медонам. ҳар як давлати демократии ҳуқуқбунёд пеш аз ҳама озодии виҷдонро кафолат медиҳад. озодии виҷдон яке аз ҳуқуқҳои асосии шахсии шаҳрвандии инсон буда, озодии шахсият аз ҳама гуна назорати идеологӣ ҳуқуқии ҳар касро барои мустақилона барои интихоби арзишҳои маънавӣ дар назар дорад. озодии виҷдон ба ҳар кас, яъне ки ба ҳамаи мо маълум аст, озодии виҷдон ба ҳар кас аз лаҳзаи таваллуд, яъне ки ба шаҳрванд вобастагӣ дорад. инсон ҳуқуқи худро агар назар кунем аз озодии ба озодии виҷдон амалӣ мегардонад. яъне ки аз лаҳзае ки худро мешиносад эҳсос мекунад. ба ҳаёташ маъна, яъне ки ҳаёти инсон як маъние пайдо карда метавонад. мавқеи худро дар зиндагӣ муайян карда метавонад. мафҳуми озодии виҷдон бошад аз рӯи маъно ба мафҳуми озодии афкор хеле ва хеле наздик аст ва бисёр вақт онҳо бо ҳамдигар ҳамбастагӣ доранд. озодии виҷдон ба афкор ҳаҷман назар ба озодии эътиқод хеле васеъ аст. барои чӣ? зеро ақидаи атеистиро низ фаро мегирад. баъдан на танҳо ҷанбаи динӣ, балки ҳамаи ҷанбаҳои ҳаётӣ, зеҳнӣ ва маънавии инсонро шомил месозад. озодии афкор бошад аз виҷдон камтар фарқият дорад, яъне ки ҳуқуқи мутлақӣ дорад. ҳуқуқи мутлақи инсон буда аз ҷониби давлат маҳдуд карда намешавад, яъне ки давлат дахолат карда наметавонад. давлат танҳо дар ҳолати вайрон кардани қоидаҳои қонунгузори мамлакат вайрон карда мешавад. яъне ки дар он ҳолате ки ба саломатӣ, яъне ки ба ҳаёти инсон, ба ҳуқуқҳои озодии шаҳрвандӣ таҳдид карда бошад, дар он вақт метавонад давлат дахолат кунад. дар озодии акнун камтар оиди озодии эътиқод низ ман мехоҳам баҳри шумо маълумот диҳам. озодии эътиқод ҳаст, инчун аст. озодии эътиқод ин яъне ҳуқуқи эътиқод овардан ба ҳар дин дорад. ҳуқуқи ба ҷо овардани расму оинаҳо, ҳуқуқи иваз кардани дин,
ҳуқуқи таҳсилотҳои динӣ, ҳуқуқи фаъолиятҳои хайру саховатҳоро дар бар мегирад. Инро агар аҳамият диҳем, ба озодии виҷдон на танҳо ба озодии динӣ вобаста аст, балки озодии сухан гуфтан маънавӣ, яъне ки дар он бисёр чиро дар бар мегирад. ин буд маълумоти кӯтоҳ дар бораи озодии виҷдон аст. айни ҳол бинандаҳои мо камтаранд, лекин умедворам ки онҳо пайваст мешаванд ба мо ва фикру ақидаҳои худро баён менамоянд. чӣ фикр доранд дар бораи озодии виҷдон? умуман виҷдон чист? мафҳуми виҷдон чист? ман мехостам бисёр назари мардумро бигирам ва барномаҳое ки ман баҳри шумо пешкаш мекунам, ман кӯшиш мекунам бо коршиносҳоро даъват намоям ва на танҳо коршиносҳоро, мехостам бисёртар бо мардум суҳбат намоям, фикру ақидаи онҳоро бигирам. барои ҳамин ман интизори шумо ҳастам. ҳоло фурсат ҳаст, меҳмони даъваткардаи ман ҳоло дар роҳ ҳастанд. барои ҳамин камтар вақт дорам. ман мехостам ба як ду саволе ки ба ман пештар омада буд ба онҳо ҷавоб надиҳам. муддати чанд вақт аст ки ман наметавонам барномаи худро баҳри шумо пешкаш кунам, зеро пайдо кардани коршиносҳо ягон нафар хеле мушкилӣ зиёд меоварад. инро ҳам фаҳмидан мумкин аст. чандин маротиба махс ба ҳамин озодии виҷдон ман мехостам назари коршиносҳое ки дар тоҷикистон ҳастанд, назари онҳоро бигирам, лекин мутаассифона ба ман дастрас карда нашуд. Ман онҳоро дастрас карда натавонистам, яъне ки онҳо ба паёми ман ҷавоб ҳам нанавистанд. аз чӣ бошад ки метарсанд ё ин ки боз ягон чи дигар ҳаст, инро хай худи онҳо худашон медонанду халос. ҳозир ман ба як саволе ки ба ман пештар омада буд ҳозир гуфтам ҷавоб медиҳам, баъд шуморо қабул мекунам, меҳмонро. пештар ба ман як савол омада буд. Овиди Маскун як зан дар Тоҷикистон иstiqomat дорад ва бо бо шавҳараш ҷудо шудааст, ду фарзанд дорад, лекин айни ҳол дар хонаи падару модараш зиндагӣ мекунад ва он кас наметавонад чӣ тавр маскун шавад ба хонаи шавҳараш, яъне ки хоҷагӣ якҷоя мебурданд, лекин аз тарафи хишовандони шавҳараш он кас наметавонанд ба вай хона ҷо шаванд. ман мехоҳам дар оянда оиди ин маскун барномаи алоҳида пешниҳод намоям, лекин ҳозир гуфта метавонам ки агар хоҷагӣ якҷоя бурда бошанд, метавонанд ба тариқи суд ба суд муроҷиат намоянд ва ба тариқи судӣ метавонанд он кас маскун карда шавад. ин буд ҷавоби кӯтоҳи ман, лекин дар оянда ки ман барномаи махсус ташкил мекунам, ҳатман ҷавоби пурра медиҳам. айни ҳол мо меҳмон дорем, ду меҳмон дорем, ҳозир қабул мекунед, ба назари онҳоро мегирем. Якум Абдурауф ва Абдулло. салом алейкум. Абдурауф, салом алейкум. Абдулло, умедворам ки хубу сиҳат саломат ҳастен ва садои манро мешунавен. салому дуруд, умедворам хубен. паҷон, ман росте вақте барнома даромадам, дидем ки студио холӣ аст. дохили студио шудем, вале нафаҳмидем мавзӯъ дар бораи чӣ аст. мавзӯъ дар бораи озодии виҷдон. озодии виҷдон. чӣ мефаҳмед? озодии виҷдон. садо меравад? меравад, меояд. метавонед фикру ақидаи худро баён намед. шумо чӣ мефаҳмед дар ҳамин мафҳуми озодии виҷдон? то чӣ қадар дар Тоҷикистон озодии виҷдон риоя карда шуда истодааст? дар мутаассифона дар дохили кишвари мо озодии виҷдон нест. ҳатто баъзан аз инсонҳо ҳатто виҷдон надонанд. агар мо бисем назар кунем аз ҳамин ҳукуматиҳо саркарда, масалан ҳамин чизи муассисаи бозрасии давлатии автомобил агар мо назар кунем, мисол ба ронандагон чӣ хел муомила мекунанд, виҷдонашон нест. вақте ки ман як чиз дар инҷо мехоҳам баррасӣ кунам. вақте ки ман донишҷӯ будам, соли 2017 буд, вақте аз деҳот ба Индустон сафар мекардам ба Душанбе, тақрибан 1.5 соат мо роҳ мерафтем. дар вақте ки як каме дер кардам ба роҳ баромадан,
дар як роҳи шӯрӯи калон бозраси давлати автомобил ҳамҷо эстода ҳар як мошинро манъ карда маблағ меситонад ва ҳатто ҳуҷҷатҳоро гӯем ки тафтиш намекунад. ҳатто ҳуҷҷатҳоро тафтиш намекунад, танҳо манъ мекунад ва аз ҳар як сари ронанда 5 сомонӣ 10 сомонӣ маблағ меситонад ва ӯро дар онҷа 5 минут 10 минут медорад. На ҳуҷҷаташро гӯем тафтиш мекунад, ҳатто ҳам намепурсад ки ҳуҷҷатат ҳасту ё не. ин виҷдони кормандони беда бале бозраси давлати автомобилӣ бале он вақт ки мо донишҷӯ будем аксаран мардим мо ки мафкураи сиёсии шумо қадар заиф ки аст таваҷҷӯҳ намекунанд, ҳис намекунанд аслан. ва хоб мушкилиҳои зиёд аст агар мо назар кунем ба сиёсати имрӯзаи Тоҷикистон, сиёсатҳои масалан ҳоло мушкилиҳои оилавӣ аст. Мо дар Тоҷикистон назар мекунем аксар мо дар пахшҳои дар ҳамин шабакаи маҷозӣ мо назар мекунем дар ҳар рӯз даҳҳо оилаҳо ҷудо мешаванд бо ҷангу парокандагӣ. Гариб маълум аст ки ҳамаш аз мафкураи пасти мардум аст. мардумро имрӯз ин қадар фишор вардага ҳастанд ки дигар мардум ҳамин фарзанд тавлид мекунад, фарзанди ӯро аз хурдӣ уҷа ба муҳоҷират тайёр мекунад. мо институтро мо вақте ки донишгоҳро хатмам накардем, мо 2 сол хондем, баъдан дигар мушкили иқтисодӣ буд, мо ба ҳиҷрат сафар кардем ва ҳатто дигар ба донишгоҳ ҳам рафтем. 4 сол мешавад ки мо дигар гӯем ки хонданро ҳам партофтем. چه سبب شد که شما خوندن رو پرداختید؟ یعنی که چند سال شما خوندید؟ 2 سال وقتی که ما دانشگاه خوندیم دانشگاه اگراری تاجیکستان و در اون اختصاصی که ما در آنجا تحصیل میکردیم و اختصاص ما در کشور ما جای کار نبود. ما انجینیر مکانیک بودیم، اصلا در ما درست از دیگر جای کاری نیست در اختصاصی ما که میخوندیم. و کدام اختصاص بود اگر مخفی نباشد؟ انجینیر مکانیک. یعنی که برای پیدا کردن کار شما مشکلی به شما دچار اومد و شما هیچ مهاجرت رو انتخاب کردین. شما در همین جا وجدان، انا این رو آزادی وجدان گفته ایستادیم، شما برو مدین. عبدالرؤوف میکروفونتون بخشش زیاد در تلفن زنگ زدن. این رو ببینین که اگر شما در تاجیکستان در دانشگاه خونده باشین، وجدان گفته استودیم، این وجدان نه تنها دینی، وجدان عموما مفهوم بسیار وسیع دارد. وجدانی استادان، معلمان، وجدانی دیگر، یعنی وجدان ببینید خانم. بله، ما وقتی که ما در اینستیتوت تحصیل میکردیم در اونجا از آموزگارای پایان تا حتی زندکانو و در گروه در آمده، در اودیتوریا در آمده، در روز از مردم مبلغ میستوندن. مثلا برای چیزا ریتینگ یکم، ریتینگ دوم، مثلا ما وقتی که با اکثر بچه‌ها فعال بودن در درس‌ها، مثلا آماده بودن که درس رو تیار بودن که درس رو 20 پران ریتینگ رو بذارن، ولی با درس توجه نمیکنن، با دانش طلبگان توجه نمیکنن. شما رو در اونجا خوندیم و میدونیم. بله، روی راست بر اومده مردم دانشجو رو میگوید که شما 30 سومانی پول جمع کنید، من مثال ریتینگ شما رو میگذارونم. یعنی که وجدان نمونده است. بله، من راستشو میگم. وقتی یکم کورسم قرغیز بود، از جرگاتول بود، بچه که قرغیز بود، در همون فاکولته ما 6 تا بچه پیش قدم بود، یکی همون یک بچه که قرغیز بود از جرگاتول. و ما رو در اونجا مثلا میگفتن که اگر کسی که زبان آلمانی رو اونجا با ما پیشنهاد میکردن، چند زبان، 13 زبان بود، زبان انگلیسی بود، یاپنسکی بود، خلاص دولت‌های اروپایی و دولت‌های به غرض از دولت آمریکا، دیگه دولت‌های بگیم که کمی پیشرفتن.
با ما پیشنهاد میکردن که یکی از زبان‌ها رو شما انتخاب کنید، مثلا یک گروه با همون سیستم همون فن شما درس میخونید زبان و از دوم سوم کورسی شما به دولت‌های همون دولت‌هایی که شما انتخاب میکنید با هم دولت‌ها میرید یک سال هم تحصیل میکنید، همونجا پرکتیکا میگذارید توسط همون مطابق همون چیزاتون اختصاصاتون. بله وقتی که و من تو دیون کورس خوندم، من پرتوفتم، ما هم کورسم نویسوری خیلی خوب یاد گرفته بودم. هم کورس قرقیزم از همون گروهی ما یک هم بچه قرقیز وقتی گرمانیا رفت پیش از گرمانیا سفر کردن از آلمان نماینده میاد، مثلا رو اگزمین میگیره، یک 45 مینوت میشینه هم صحبت میشه با اون. خب خیلی بچه فعال بود و گرمانیا هم رفت. گرمانیا رفت یک سال در اونجا استاد، اومد چهارم کورس شد، در اینستیتوت باز تحصیل داد از دوامش و برای آخران باید جنبه امتحانا میشود. حالا برای یک زشته دیپلم 2800 سومون او طلب کردیسیان. در حالی که او آماده بود همش تیار کرده بود، هم تمامی درس تیار کرده بود، اما به این نظر نمیکنن. این در تاجیکستان معلمو طلب کرده است. بله آموزگاری اینستیتوت، آموزگاری دانشگاه. بله با ما وقتی که با همین نزدیکی دیپلمش رو گرفت با یک چند تا شناسش در آلمان بود، با وجه پرگلاگتش کردن که مثلا شما دیپلم دارید بیاید با همین طریق با همین دیپلم شما در همینجا کار قبول میکنن. حالا اومده در شهری چی است؟ در یک شهر روسیه. یعنی که مبلغ کردن برای دیپلمش رو حمایت کردن نتوانست؟ مبلغ پیدا کردن یا کرد؟ برای زشت دیپلمش وقتی که برای دیپلم گرفتن در تاجیکستان، مثلا برای زشت دیپلمش چند تا موضوع برو پیشنهاد میکنن از هر یک فن. مثال میگن که از این فن مثلا تو باید که 40 یا 50 ورق باید نویسی درباره فنی که تو خوندگی، مثلا مفکوره خودت رو باید با تمام فنا فعال بود. در تمام فنا با تمام امتحاناش وقتی اگزم نیم سالش امتحانش رو دیده بودیم همش 45 بود، هم یک برادر قرقیزی ما حتی به هم نظر نمیکنن. یعنی که وجدان رو به مبلغ فروختن. بله. فکر نظر شما چونه؟ حتی اداره جماعت بینید که یک اداره که باید با مشکل مردم رو باید نگاه کنند. برای یک امضای رئیس باید اونجا 10 سوم یا 15 سوم سپاری. چرا امروز در تاجیکستان ما مثلا چیزی الکترونی نیست، سیستم الکترونی نیست برای بله وقتی سیستم الکترونی نیست، ما درباره سیستم الکترونی وقتی در دانشگاه می‌خوندیم برای چجوری کردن سیستم الکترونی زیرا که اینترنت بله نه اصلا برای اینترنت نه. سیستم الکترونیک اگر باشه در اونجا کروپسیا دیگر نمیشود. درست کروپسیا کم میشود. بله وقتی که سیستم الکترونیک باشد، مثلا تو در الکترونیک دیگر سون نمیگذاری که از اونجا سیستم هست که هم مبلغی است هم رایگان برای مردم است. اینا ببینید که در دیگر دولت ها سیستم الکترونیک جاری کرده شده است. کیم ها جاری کرده شده است. و نه همین اگر ما کشورهایی که منطقه خودمون می‌بینیم، حتی قرقیزستان علاقه چیزی سیستم چی دارد الکترونی دارد، حتی قرقیزستان. برای ما وقتی در ده زندگی میکردیم، وقتی ما با رایون شهر نرسیم با رایون وحدت، برای یک امضا برای یک چیز از برای اداره جماعت یک سپرافت گرفتن از خود رایون و ده همی اگر حالا الکترونی باشد، مثلا در تلفن الکترونی وای رو قبول کردن میگیری، مثلا بدون مبلغ. در عموم نیست و در حالی که در بسیار دولت‌هایی که ویروس هست، کرونا ویروس هست، سیستم الکترونیک رو بیشتر جاری کردن. پیشتر بود لیکن باز عین حال با بیشتر جاری کردن. در این طرف ها گفتن ممکن است اگر عذر در همین آزادی وجدان میگویم، عقیده دینی، ما حقوق یگان کس رو اتئیست گفتن نداریم یا بدین گفتن رو حقوق نداریم، لیکن متاسفانه
дар дигар давлатҳо онҳо мусулмон набошанд ҳам, лекин чӣ карда метавонанд? инсоф доранд, виҷдон доранд. Не, масалан олмо да ҳамин ман дар Русия дар шаҳре Екатеринбург такси мезанам. вақте бозраси давлати автомобили Русия вақте ман мекунад, масалан тазди суҳбати инҳоро мебинӣ ба фақат олу шаҳрванди Русия боши ё шаҳрванди ягон давлати дигар, масалан муҳоҷир боши, як лаҳзе хеле хуб қатъи ҳамсӯҳбат мешаванд. мисол вақте ман мекунам мошино мегӯяд здравствуйте, пожалуйста ваши документи. ман ягон зарар аз ҳукумати Русия, масалан аз бозраси давлати ё ки аз вазорати корҳои дохилии Русия, масалан ягон кофтуков, масалан ягон қонуншиканӣ надидам дар инҷо. хай Екатеринбург оло гӯем ки столица ки нест, инҷо яккаме оромӣ аст. Масалан мисли Москва нест ки ҳар рӯз рейд бошад барои мардум барои бигиранд. инҷо ҳатто барои ба шумо занг шуд ба фикрам. ҳо садотон омада истодааст. аз ин бармеояд ки шумо ба фикрам ронанда ҳастед ва такси дар такси кор мекунед, на? бисёртар дар кормандони бозраси давлатӣ ҳарф зада истодаед. дуруст? бахшиши зиёд узр як дақиқа. буромаден ба фикрам мушкилӣ пайдо шуд дар интернети шумо бошад ё телефони шумо бошад. хуб, мо гирифтем назари Абдурауфро оиди озодии виҷдон. Абдурауф омаден? ба фикрам бале мешунавем. аз ин бармеояд ки шумо ронанда, шумо таксист ҳастед, бештар дар бораи виҷдони гаӣ мегӯем ба забони фаҳмо. кӯшиш мекунем ба забони фаҳмо ба мардум суҳбат кунем, то ки мардум ҳам фаҳманд, на он қадар адабӣ фаҳмо. инро бубинем ки шумо Тоҷикистонро ҳозир гуфтен, баъдан Русияро гуфтен. шумо дар муҳоҷират ҳастед, лекин нисбати шумо гарчанде Русия он қадар гӯем ки демократия ҳам нест, вале аз шароити Тоҷикистон дида беҳтар аст. фаҳмо. яъне шумо гуфтанӣ ҳастен ки виҷдони онҳо болотар аст? албатта, чаро не? ман он чизе ки ба чашми худам масалан мебинам, бубинед ки ман дар Русия масалан мегардам. ман аллакай 1.5 сол аст ки масалан ман дар инҷо такси мезанам. ягон қонуншиканӣ масалан аз ҳамин бародаре ки бо мо такси масалан дар инҷо такси мезанам, қонуншиканӣ мекунанд, масалан чароғакро сурх мегузаранд, вале маблағситонӣ намекунанд инҷо, барое ки ҳам дар мошино ки мо инҷо масалан мошиноро меронем ва мо мошинои нақлиётои хурдро барои ки мо дар роҳрӯ масалан ошибка накунем, ягон қонуншиканӣ накунем ва ё ки ба ДТП дучор нашавем, ба авария, ҳамон барои мо камера насб кардагиан ки масалан мо қонуншиканиам накунем ва агар қонуншиканӣ аз ҷониби мо бошад, дар номи мошин масалан штраф меояд, ҷарима, ва ӯро мо бояд аз кисаи худамон бидиҳем. дар номи мошин маблағ дар номи мошин меояд, штраф дар номи мошин меояд ва бояд барои камера насб кардаги ҳастанд ки агар мо масалан мо агар иштибоҳ карда бошем, масалан агар дар ягон ҷо авария мо иштибоҳ карда бошем, маблағро мо инҷо чӣ кунем. бахшам ки фаҳмидед. фаҳмидам. оиди ҷарима, оиди дин чӣ гуфта метавонем? оиди дин ҳамин ҷо озод аст. мо ҳар рӯзи ҷумъа ба масҷид мерем. дар он ҷо ҳам коргорои давлат масалан меоянд, полисҳо меоянд дар он ҷо, вале ба мардум ҳеҷ зарар намерасонанд. масалан ҳеҷ касро аз масҷид рафтан ман намекунад. яъне ки ягон мамнуъият нест. бале, масалан инҷо ҳоли апо хоҳарони тоҷикои ман хеле зиёданд дар ҳамин ҷо. масалан модарорам мебинем ки дар ин ҷо бо ҳиҷоб мегарданд. ба сару либос кордор нестанд? бале, ба сару либос аслан ё кор намегиранд. аслан дар ягон ҷо набояд ба сару либос кордор шаванд, кор гиранд. дар Тоҷикистони мо
در تاجیکستان ما اگر شما یکی از نزدیکان یکی از نزدیکان اگر پرزیدنت تاجیکستان اگر شما دیده باشید میگوید که نامرد باشم و زنده باشم، اونجا هم نامرد میشی و زندگی میکنی. شعار حکومت ما گفتنی هستی که نه آزادی وجدان مونده است و نه آزادی سخن مونده است. اصلا آزادی وجود ندارد در اونجا. فهمون. تشکر. مالش باقی در پناه خداوند باشید. در پناه خداوند باشید. سلامت باشین. حاضر قبول. تشکر که ما رو در برنامه‌تون قبول کردید. ندارم. مرحمت میتوانید در هر برنامه وارد شید، فکر عقیده خود را در همون موضوع بیان نمایید. تشکر به شما. سلامت باشین. حاضر مهاجر سلام علیکم. امیدوارم که خوب هستین، صحت سلامت هستین. سلامت شما هم نیست. خبردار هستین از بله از موضوع سلام خود رو به بینندگان شما میرسانیم. و چی گفتنیم درباره همه آزادی وجدان دارد؟ آیا همه کمیته دین تاجیکستان وابشه آزادی دارد وجدان داشته باشن همینو یا که نه؟ ما در همه چیز حیرانم. میدونین چی، من کوشش کردم که نفری را پیدا کنم از همون کمیته دین تاجیکستان، لیکن متاسفانه برای این من میسر نشد. نمیدونم و هم شاید که برنامه‌های ما رو پستر بینند و هم ممکن انتظار هستند که در اونها رو BBC دعوت کند با یگون برنامه‌هایی که بیشتر تماشاچی‌بیناشون هستند. من متاسفانه نتونستم دعوت کرده. باور کنید همین کدومی که همین دل بکشوی اگم چیزا بیام برام بتنشون و تمام قبول میکنن میبرن تروریست گفته و یا دست میمونن میبرن این مردم همین خیلی سر دل جیگری مردم خوبن و یا ای نمیدونم ای کجا وردگی باشم ورده وجود از کار مونده باشم و وجدان دارن ایمان داشته باشن یگم چی داشته باشن در پوزیشن تاجیک باشن و بچه یا که نه. این رو نمیدونم برای رفتارشون اونا خوندن زمان تاجیک بودن برای یا لایک یک ویدیو مقصد بودن محکم کردن اگه جایی تقری میگرفته باشه. اونها هم علما هستن از روی کمیته دین تاجیکستان. فهمو درست گفتین برای یک لایک موندن برای یگون سخنی آزاد گفتن این حال بسیار مشکلی است. پیش آمده است مشکلی زیادی پیش آمده است. مشکلی در سر ما اومدگی است. همین مشکلی فهمیدم کمیته دین گفته است که مقصد ویدیویی که اسلامیان همش تروریستیان. من حیرانم. ویدیویی که اصلا در اون چه خیلی ویدیوهای اسلامی تروریستی هستند؟ ویدیوهایی که مقصد برای اسلام دعوت مقصد خدا ترسی و نمازخوانی قرآن خوانی را بردیان سگای نمی امنیت بردیان نشان دادیان و یا اکسپرتیزه کردیان سود اکسپرتیزه کردیان اونوش گفتن که اینو تروریستیان برین 307 نمیچند نمیسترو بذاره نمیره 8 ماه 9 ماه شد میبرم پدر من ایستم یاران ایستم و خودم در مهاجرت بیزار کردیم. این رو ببینین که من در حیاتم در یگم چیچن حیاتم ندیدم اینو میگم که داود خطیب به حیات انسان یعنی که به سلامتی حقوق آزادی باشه در اون وقت میتوند دخالت کنند، لیکن متاسفانه چنین هم شده ایستاده است. ماده 307 عین حال برای بله مورم میفهمم مصطفی جان مورم قانون رو میدونه مورم بیعقل نیست مصطفی. آخه وقتی که مقصد سرکار جمهوری تاجیکستان ماده 2 یا که باب 2 ماده 1 برای باب نه باب 27 ماده глава 2 короче ماده 27 میگه سرکار جمهوری تاجیکستان میگه که هر شهروند حقوق دارد درست یعنی در کارهای سیاسی تنها با واسطه فکر و عقیده خود را اندیشه خود را اویدی هرچی یکی سیاست بیان کرده تواند. یعنی گفتنیم که همون بالا که سرقانون اینو
پایمال میکنن ای بالا که سر شد تهدید کردن و شما با مثلا سیاست دخالت نکنه دیگه ایناش کود در بالاش هر کاری بکنن بفارشان میکنن. شما گفتنی هستین من هم میدونم این قانون اینو برای چیست وجدانشون وجدان یعنی که در مثلا تاجیکستان عمل نکرده ایستاده است. شما چنین گفتنی هستین در عموم شما همین رو گفتنی هستین دیده نمیتوانین که در تاجیکستان عمل کرده ایستاده است. اوزم من میخوام من گفتنی هم که شما گفتنی هستین که قانون جمهوری تاجیکستان آیدی آزادی وجدان در تاجیکستان عمل نمیکند نکرده ایستاده است. این حال مشاهده نمیکنید؟ بله من از سر میدارم که вообще فکرم مشکلی پیدا کرد. میتونین از نو وارد شین. حالا ما با قبول میکنیم دیگر انسان رو دیگر نفر رو. یک دقیقه. سلام علیکم کلوب میکروفون رو. سلام علیکم. سلام علیکم خاله جان. سازی خوبی؟ امیدوارم خوب هستین. الحمدلله ما خوب هستیم خاله جان. شما سازین تنجین؟ تشکر شکر خدا خوب هستیم با دوی شما. انشالله شما هم در ما داغو باشین در موضوعتان در موضوعی که هست موضوع وجدان همه چیز آزادی وجدان های مادر جان همچون مادر حرمتت میکنیم. دخمون ایسر یمی ممالی خیلی سر کاگه تا последний حکمتشه وجدان ندارم بولیم مسلمانا همه خوی رسوندنی هم که مقصد که یک وجدان یک ناموس همی ظلم نکنم بوله همی مردم تاجیکستان خدمون یک فکری مردم درست گفتنید؟ نفهمیدم خدا. وجدان دارن داشته باشند ظلم نکنند بالای سری مردم همین رو گفتنی هستیم. مردم آزاد خدا جان مقصد ما همیه که مردم آزاد بونن آزاد بگردن آزاد لقمه حلال بیاون بخرن اوزی بخیزی گپ زنی تروریسم میگن بخیزی همه دولت حقوق دارد همه دولت حقوق دارد همه شهروند حقوق دارد که یک کمبودی پرزیدنت هم گپ زنه اما خیلی نه خاله جان. در عموم میتوانین حرف شما میتوانید فکر عقیده خود رو در همه دولت ها آزادانه بیان کرده توانین. شما میتوانید حقوق تنقید کردن دارین حقوق سخن گفتن دارین با سیاست دخالت کردن دارین. هر یک نفر دارد. بله نه ما همه خواهش میکنیم که همه حکومتی‌ها که نکنن همین بوله همین کمتر وجدان بیارن همین ظلم همین مقصد که به انصاف نشن مردم مسلمان مردم تاجیکستان جانشون در نوک بینیشون اومگی در تاجیکستان در داخل غم میتن عذاب میتن میای در روسیه پاتن میکنی ایست شما در مهاجرت بسیارتر بله بسیارتر ما دیلمون با مادرای زنای تاجیکمون مادرای تاجیکمون که میسوزه که همی یک غریبی دن کن هم فکری همی را ببینن به وجدان نشون. مایل ما جوانا ما یک کار میکنیم سرمون یک جو میمونیم نکه ما دیلمون با این مادرامون میسوزه که این مادرای ما را نگاه کنن این مادرای ما را یک غمخوری یا غمخور شون با این مادرای ما. اون شما در همین مفهوم وجدان چی رو میفهمین؟ وجدان یک معنی که دلسوزی غمخوری ملت معنی خیلی وسیع دارد. بله نه تنها به این تعلق دارد خیلی معنی وسیع ننگ ناموس خلا جون وجدان انصاف ننگ ناموس هر خیل گفتم میتونه میره که ناموس هر خیل است. تشکر کلوب زنده و سلامت باشین. امیر خیلی خواهش میکنم مادر عزیز که همین پیام ما را برسون که مایل ما عذاب کشنه که همین زنای توجیکی ما مادرای توجیکی ما یک فکری ماده شوند. همین پرزیدنت ما برای چی هست؟ برای که خلق نگاه کردن هست مسئولیتش
ҳама тарафа мақсад халқмонам ҳозир халқмон не модармон не ҳеҷ гаяму розиам нестаи неки як фикри халқ да шаванам ё халқмона заномона модаромона ами муҳоҷир майла раҳмати калон холаҷон ташаккур зинда бошен агар ки тамошо кунанд ҳатман паёми шуморо гӯш мекунанд зинда бошед саломат бошед фаҳмо акнун инҷо илтимос як бор гап зан илтимос як бор гап занам салом алейкум садои манро мешунавед ин кас буромадан илтимос юсуфро қабул мекунем айни ҳол юсуф интизор будам пештар хай куло 24 салом алейкум куло 24 салом алейкум апа умедворам ки хуб ҳастен сухани озода сухани озода мавзӯи мо оиди озодии виҷдон аст шумо чӣ мефаҳмед дар мафҳуми озодии виҷдон умуман виҷдон гуфта шумо чиро мефаҳмед озодии виҷдон дар камбағало ҳастанд озодӣ дар камбағало нестанд озодӣ дар чианд боё виҷдон надоранд неки совест надоранд гуфти русои совест надоранд ё зулм мекунанд халқ қонун мебаранд ба халқ камбағал дахл дорад ба камбағал дахмон та бугем адвокат нест адвокат нолай як камбағалай кунша чорша там халқи мо чизе мегем таъмурачка адвокат чӣ мекунад не адвокат ҳамин хеле чиштар мекунанд адвокати сафедкаронаи одами чира мекунад у нест чӣ кунад адвокатҳои дастгирӣ кунад тоҷикистон фаъолият доранд айни ҳол ман низ худ айни ҳол бо адвокат ҳастам камтар дигар намуд кор карда истодам фаъолиятам камтар ман тоҷикистон дар тоҷикистон адвокат нестем бано мо ҳастем қонун давои чия нола ҳамун чизе меган прокурора гапи прокурора гӯш мекунам чиқа дар европа дар россия адвокатош гап мезананд адвокатои худ гап зан наметавонанд барои камбағали қонун ҳамин камбағал намера камбағал халқ куло бисёр ҳамин қонун оиди озодии виҷдон дар тоҷикистон чӣ миқдор айни ҳол амал карда истодааст оё мавҷуд ҳаст қонун ҳаст дар умум қонун ҳаст лекин амал ҳаст карда истодааст ё не не нест ҳеҷ нест қонун мегӯ барои камбағал азоб дидисанд қонун нест қонун бо ҳамун сумдора қонунро загиянд лиш нама авлоди президент загия ҳамаш як чӣ ба шаҳбоза надод шаҳрвандаш кард 9 миллиони не пускай 7 миллиони ки ба ақл дошт тамошош кардан чӣ бор шаҳрвандаш кард хатаи 5 солаш надод иззат тамона барои чӣ дод барои хубиёш барои гандагиёш барои чиш дод иззат амон воқеан ҳам хизмат карда буд барои муҳоҷирон бале набуд ки буд набуд иззат амон соли гузашта дар вақте ки айни вирус буд хеле дастгирӣ кард муҳоҷиронро дузид ё дигар кор кард аз куҷо гирифт нагирифт лекин дастгирӣ хеле зиёд кард муҳоҷиронро хисрбачаш мобилай балои шикамаш дам қари сағиравори қонун номар бош зинда бош дар тоҷикистон гашта гуфта на раиси чира ҳамун шартузе ҷоя гапза метавонад на начальники милисияш гапзаш метавонад ягон кас гапзаш чӣ вазифа дорад ки язнаш подшоҳ шид баъд тоҷикистонро зулм мекунад шаҳрванде туй гуфти ҳамурсо дарӯ туф канда виҷдонро мешавад табдил карда шумо чӣ тар мефаҳмед чӣ хеле апа виҷдонро мешавад тарбия карда ба ҳамин одам ворид карда мешавад ё ин ки чӣ тавр падару модар метавонанд виҷдон тарбия карда ба фарзанди худ фаҳмонда дода метавонад ё авлод гӯш намекунад ё авлод ная одам аст ки гапи падару модарашон чӣ мекунад гапи ҳам падару модар ё гапи падараша гӯш мекунад не калонтар ягон таша гӯш намекунад
برای که یک ظلمی پوچو دارن یزدان همون هایپشتی هم داره میکنم میگن قانون نیست اپا ما این 3 سالشی داره 3 نمیفورم پیش فرزندان برم لکون هیچ دایج ازو چی بود اولاد دیونا این اولاد دیونا میارم توش دایج بچه را هم دادیسن برای کاتین قیمتی سعیسه زمستون این وقتی که خلق نیسته بعد دفعه خلق نیسته استعفا تابته برای رامون خلق حتی بزرگ شده سلامت باشین برای برنامه تو ما دیم برای برنامهش ما اشتراک هستم میدونم برنامه خوبه فکر عقیده خود رو برای کار تشکر زنده باشین دیگر برنامه رو تغییر کنین وارد شاید مهمانی برنامه شوین البته ما همه برنامه دریافتیم تشکر اکنون موضوع گوش میکنیم نفر دیگر رو باری اول سلام علیکم سلام علیکم آقا جان خوب هستین؟ شکرانه الله بدون شما خوب هستید آقا شکر الله خوب هستین با دوی شما آقا یک چرا پرسیدنی بودم من باور کنید چند تامین برادرها با داخل میشم داخل شدن نمیتونم مقصد که در اونجا مثال آدم بسیار درآمد نمیتونم در مو داخل شدن در مو آدم کمتر است بله بار اول در شما باور کنید داخل شدم آقا جان فهمم من برنامه من کمتر است نسبتا به برادران من در یک ماه شاید یک مرتبه یا 2 مرتبه میمونم من کوشش میکنم که با کارشناسان برنامه رو چیکار لیکن برای پیدا کردن کارشناسا خیلی مشکلی میکشم برای همین کمتر من برنامه من دیرتر میباشد مردم نه خبردار باشن لیکن امیدوار هستم که در آینده خبردار میشوند و ما بیشتر میتونیم دیگه برنامه از همین از فرصت استفاده بوده با برنامه ابونه شدن رو فراموش نکنین لایک مونین بازنشر نمایید بینندگان ما بسیارتر شوند و ما برنامه‌های جالب رو در آینده پیشنهاد مردم کنیم بله اپا جان یک چیز پرسیدنی بودم من راستی گپ در خاطر ماندم من چند وقت شدم این مقصد گروه بسیارم گوش میکنم محمد اقبال دارم گوش میکنم همش گوش میکنم یا 2 نفر در بین همین گروه ها حاضر ناپدید شدن یکی از آنها ویسیدین دویمش عبیدالله اپا جان میخواستم پرسیدم که کجا باشن آنها این شخصان نداره اینها ناپدید نشدن اینها هستند در سیاست هستند هم ویسیدین هم عبیدالله همشون هستند کار فعالیت کرده ایستادن لیکن کمتر سرکار شدن با دیگر نمود کار کردن لیکن اینها هستند خاطر نشوین شما اوید آزادی وجدان یگان چی گفته میتوانین باری اول یا یگان معلومات ندارین شما فکر کنین نباشد موضوع اصلا رو قبول میکنین شما کمتر فکر کنین آزادی وجدان در پایان سن ما بعدتر شما رو قبول میکنیم سلام علیکم اکمال اسنایف خوش اومدید به برنامه ما علیکم السلام آواز صداتون نبودی جایبی چیزی من به دست ما اشاره کرده ایستادم نیست صداتون نیست نه من بعد نه عیبی چیزی من به دست اینجا بلوتوثی ما کشتگی به دست محکم صدا نمیاد این طرف آوازی هم کلانکا محکم به دست امیدوارم که خوب و صحت سلامت باشین راستی اکمال اسنایف هستم معرفی میکنم خیمم پوست نماینده گروه 24 اعضای گروه 24 در برنامه های ما اشتراک میکنن پسندشون میاد مرحمت کنید از موضوع آگاهی هستید من باز یک نفر دیگر رو دعوت کرده بودم به حیث میمون لیکن متاسفانه عیناً از داخل شدم همون برادر حسین اشرف انا کم مشکلی دارن در بیمارخانه بگیم که فرزند چون قطعی همجا رفتگی است گفتن که دیگر بسیار منظرت خواستن خیلی حالت شد خیلی به هر حال در این باره با من که صحبت کردیم بیشتر گفتن که من چیکار کنم ریکلاممون هم زدم گفتن که خوب مونین این وجود دویم نفری هستن که من رو پدوجید کرده ایستادن راستی گپ این انسانیت من هستم بعدن اشتراک نمیکنن برای من خیلی گرنی مشکلی ندارد لیکن برای بینندگان کمتر خوب نمیشود خیلی که انسانی از هر چی میشود
راستی خانم معظم خان این موضوعی که موندین آزادی وجدان کسی گفته ایستاده است. من پیگیری دارم از اولش. درباره گایی میگه کسی میلیسا میگه کسی بالینسا میگه. خب هر یک انسانی که از چیزی که درد دیدگی است عیناً همون گفته ایستاده است. اصلا اگر ما گیریم آبشی تاجیکستان، اگر در او دولت وجدان باشه و دولت کمبغل نیست. دولتی که مردمش وجدان دارن او دولت کمبغل نیست. کدام دولتی کمبغل است؟ من دیگر انگشت اشاره به میلیسا و به بالینسا و به پرزیدنت و به نمیدونم دیپوتات دیگرش نه. آبشی همه او دولت اگر مردمش که وجدان داشته باشن، آزاد باشه وجدانشون، عادی ترین چیز میگیریم. وقتی که 2 میلیون مهاجر در روسیه هست، از همه یک چقدرش زنها تشکیل میده. همون جوان هم کوچه قطعی میگذارن، میبینن که مادر تاجیک که اینا را زایدگی مادر نامش تاجیک است، کوچه رفته ایستاده است، برگ تازه کرده ایستاده است. قطیش میشینه پیشش دناس همه زنه خوله که جایی سوزی تینجی اویلیکات چند سمای خوله او میخیزه میروه. درست کت کردید. واقعا هم چون است. وقتی که ما بالاترین انسان حال ما پایانای عادیاش نمیگیم، بنام ملا و نمیدونم مولوی و حضرت شیخ که از ترس وجدان فروختگی هستن، میبینن، میدونن و در گفتن میترسن. ما کجا باز انگوش اشاره به مردم عادی کنیم؟ کدامیش دکنیم؟ ما یعنی که همه نیست وجدان، ناموس وجدان ماندگی نیست. در اصل وجدان و دین این وابستگی دارد، وابستگی زیج دارد، افکار وابستگی زیج دارد، اعتقاد وابستگی دارد با هم. وقتی که من هم خیلی آدم هستم، مثال یک آدم گپ میزنه با همو طرز گپش باید همو استیخیچ هم باید یعنی که چی باشه؟ مطابق باشه. یعنی وقتی که انسان مردکی گپ زد باید استادش هم مثل مردک باشه، رفتارش هم مثل مردک باشه. وقتی ما میبینیم 24 ساعت امر معروف و مجتود گریه و نوله و ستنبا را به کله زدن سرشون مشکلی آمد، همشون در دستاشون بطولکای پیوه، این ملاهاشون ما شکرانه پیشوا میکنیم، جناب عالی میکنیم، دعا میخونیم که دولت ما تین شوه، آباد شوه. کنی وجدان، کدام وجدان؟ من باید باور کنم برای مای پشتی همینو؟ کجا را با مای پشتی؟ اصلا مردم باورش از دین دور کردن. همین ملاها، این همین ملاها، ما دور نمیرم. شما گناهکار میکنین ملاها رو؟ وقتی که من گناهکار نمیگم، کنکریت نمیگم، ترم گناهکار شو نمیکنم. وقتی که ملا مردم با یک دعوت کرد، وقتی مردم ای خفاش رفت، کم ترک مشکلی اومد، اینا کنی دیگر چوب زدن اثر کردن. در یک معرکه، من بسیار گشتم معرکه را بدم، در یک معرکه ده تمیشینه در سر یک آیت هر دش تغری نمیگیره، بس رزبار زبار، حتی که ویدیوش هست که تو تحقیر زن دختر خواهر خسته یک دیگر قطعی تحقیر کرده گیه. در جنازه ها بین خود جنجال میکردن برای جنازه که جنازه میکن دیگه، یعنی که اینو پس زدن. دینه خلق عادی پس زدگی نیست. دینه همون میگن که هم سمالیوتا چپه میکردگی همین لوچکی است. پاساژیرها را چپه کردن نمیتونن در حالت که لوچکی اگر رو نموره. یعنی که همین ورخوش کش همون بالا و دمای دین ندارن، نه وجدان دارن، نه انصاف دارن، نه ناموس دارن. وقتی که انسان که از دین گپ میزنه، من میدونستگی زواد عرق داره آورده پول میته از فایده عرق، میگه خدا خیر تا قبول کنه، دو دوده ایستاده است.
медона заводи арақ дора, медона магазини арақ дора, спирт мефруша. дар масҷид спирта ҳаром мега, пули спирта гирифта заде сайқати гудакош. Чӣ мегӯй дига ура? Чӣ бугум дига ура ма дида? Хайки шояд мардами оддӣ кам таракак мисол гирем ҳамун дагнат накунанд ҳамин чизора ки фаҳмишон нагира ки бест ҳамин чӣ гап аст аслан. Ти ҷабиё този спирта ҳаром гуфтести. Ин ай магазини спирт даромад дора. Ай заводи спирт даромад дора, арақ дора. Тай чӣ ба пулира гирифтести? яъне ки ин чизо нашид. задан падаркои лексусу мошини хонаву дарура гирифтан. хулас ҳам хел кардан ки ҳамин дина дар назари мардум як продажни нишон додан. ҳамин мусалмонира як продажни нишон додан. ҳамино кардан. аслан ислом продажни нест. не ки исломбозҳо продажни ҳастанд. ҳар дафъе ки ман мегум бахи инсонҳо мебироянд мегӯянд ки Астанаев ту зидди дин гап мезанӣ. Не, ман зидди динбозо гап мезанам. зидди дин не. ман ягон ҷода нагуфтам ки ин оят нодуруст аст, иҷаши хел аст, чӣ баи хел аст. ман зидди динбозо мегум. ин ҳамин динбозо дина бозӣ доранд. халқи оддӣ дар мондагӣ нест ин чиз. халқи оддира яъне ки боло контрол мекунад. дар ҳолате ки боло рамзан қодиров мисол доғистона ёки чеченияро бибинед. яъне ки мардума ҳувиятша чӣ хел мардора ҳувияти боло қати тарбия мекунад. дар ҳамин Америка ҳам боша хича дар ҳамун доғистон эҳсос карда мегарда. яъне ки ҳам хел уверина мегарда. мардуми мо дигар дар қишлоқи худаш уверина гашта наметавонад. акмал шумо дар муҳоҷират ҳастен, дар дигар давлат дар аврупо истиқомат дорен. шумо мушоҳида карден виҷдони ҳамин дигар миллатро ва он нафароне ки виҷдони худи мардуми моро. умуман дар Тоҷикистон шумо ман фаҳмидам ки шумо гуфтед ки виҷдон умуман озод ин қонун вуҷуд ҳаст, лекин амал надорад. халқ надора виҷдона, қонуна чӣ кор мекунем? халқ да нест ҳамин чиз. мондагӣ нест. нест. вақте ки як марди тоҷик рафта як духтари тоҷика пул дода зино мекунад, ин виҷдон аст? дуруст. ота ҳамура карданӣ ё ки бигириш ҳамура дар ҳимояи худат пастаяна қатиш бош ё ки кӯмак карданӣ бош ҳам хел пулте. рӯзи дароз унамо пеши диагностикада рӯзи дароз ман ҳам хел қатор духтарову договор видеош ҳам биромадагӣ аст. мисол вақте ки як модаре ки фардо як ҷавони тоҷик таваллуд мекунад, як марди тоҷик таваллуд мекунад, вақте ки мегирӣ худат зинош кардести, худат таҷовуз кардести, ту пас дигар чиш мемона ира? яъне ки дар мардум худаш намондааст виҷдон. дар мардум виҷдон нест. намондааст дар мардум виҷдон. виҷдонро харида нашавад ки аз бозор харид дар бурда виҷдон нест ки сер сабзи ош кунӣ бути бихӯранд, виҷдоншон бидрояд. виҷдон ягон витамин нест ки бигем ки магазин бихарӣ ягон таблетка бути виҷдон шавад. мурд эҳсосот, чувства мурдагӣ аст. нест. фақат болои не ки якдигар да зуранд. фақат мардуми мо болои якдигариш да зур аст. худое накуна бо дару ҷагару Тоҷикистон да ӯзбек боша, болои ӯ да ҳама зур аст. миллатчигӣ ин тараф мебахшанд як духтари тоҷикистонӣ дар тай 15 армия на Озарбойҷан хоҳаст. кани виҷдон. тоҷик 60-65 солагиш мераванд дар Россия кӯча мерова. кани виҷдон. ки дора виҷдонира гап занад? ки дора ки инами аҳвол да омадааст ҳамин миллат хезан гуфти ҳамун гапо бигӯянд ки анами аҳвол овардагӣ инсон нифраф аст. бигиранд я тараф кунад. кани виҷдон. мо ота дорум, оча дорум. фикри ота, фикри очаи худаш, фикри намедонам наздикони худаш. дар ки мондааст виҷдон? дар ки? ман чизои худтонам мегум. рӯзе дар ҳамин Аврупо баротон мушкилӣ шид. дуруст. ки омад пеши шумо дасттона гирифт? ки омад гӯ кӯмак кард? ки дар бартон рост истод, гашт кӯчора? ки кортона буд кард? кани виҷдон. мераванд дар масҷид қаҳ механданд, гуфти ҳамун гапо ана мегӯянд ки мо тоҷика ҳимоя мекунем ё ки як кори дига мекунем. кадомиш буд? ман дарвошон гуфтам дар ҳамун ҷо.
بود زن واقعا در بود. پیش شما حمایت کردن نمیتونه. لوف است که جز زده ایستاده. لیکن بسر لباس کار میگیرن و دیگر چه کار میگیرن از دور ایستاده. این پانتوخ است این طرفش که رمول که طریق پیش از این رمول کردن از این در بابت بیچاره اونا رمول خطی کوچه رفته است. پورا ناموس او را حمایت کرد. 2.5 میلیون باور کنین 1 میلیون مردم چچن است. 1 میلیون برای کوچه را یک دونه زن چچن کوچه میروه. در همین جا هم نمیبینین یگون چچن یگون کوچه کوچه نه یک دونه زن چچنی را دیدین که توالت توزه کنه کوچه بروه. در همین جا هم نیست. این میگن که مردمی اونا وجدان دارن، ایمان دارن، ناموس دارن، ننگ دارن. ما 2.5 میلیون مهاجر داشته باشه ما بگیریم 500,000ش 1.5 میلیون زیادش زن هستن. من خودم با چشمم دیده هستم شاید که در بین 15 تا مرد 2 تا 3 تا زن خو میرفت. یک کمنته بود دیگه ایلوج نبود. فقط یک پرده کشیدگی بودن طرف پرده ده 2 تا 3 تا زنه خو میکرد این طرف ده مردکو. این رو وجدان میگن این رو ناموس میگن. کدام وجدان ما گپ زنیم؟ از کدام وجدان ما بگیم گایی تری است نایشینای تری است ناوشو تری است؟ پس ما هم تاجیکستانی هم میتریم. هم تاجیکستانی هم. اکمل من مخص همین برنامه رو انتخاب کردم 1-2 هفته 3 هفته باور کنید پیشتر من همین انتخاب کردم در نقشه داشتم. من خیلی گفتم انسان کارشناس گفتم باور میکنین از داخل تاجیکستان از بیرون از همه جا گفتم که اساسا اون نفرانی که وابسته به دین هستن بیشتر میدونن که بیان فکر نظر خود رو بیان نماین. متاسفانه پیدا کردن خیلی مشکل شد و یا ممکن پس بینن برنامه ها من نمیفهمم برای چی اشتراک کردن نمیفهمم. یک چیز ببینین وقتی که یک چند انسان حداقل یک نیم قشقه یک قشقه وجدانش موندگی بده است امروز زیدی همه خستگی کانال کشودگی است از آن جمله شما زن کشودگی درست میروند نمیدونم انسانی وجدان داره میروند یک دلبایوب یک اکتور نیست تو اکتور بگوی تاخیر با اکتوری میشه که خودم هم ختم کرده اما تئاتر و چی هستم آخی یک انسانی که وان 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 بالای دخته ده سوار شدگی انا ماناتا اینجا بر دخته را در گردنش 2 میلیون پراسموتر میگیره نه این تاجیکا تماشا میکنه نه این مردم این وجدان رو تماشا میکنه انسانی که وجدان داره ما باور کنید که او را برای این کارشون باید جزا داده شود. شما چیکار کردید؟ جزا داده شود او را نه اینکه آزاد موندن جزا. میگم که همین رمضان کدیرов از یک طرف اگر که حالی میگن که نمیدونم خیلی کو سیاست دولتی خچ است من در سیاست او کار ندارم تو که در سیاست دولت افغانستان هم کار ندارم اما با گفته هم مردم خودش که مثال گیره مدام سخت گیر است نکی نمیخیل کردگی است بچه‌ها را استیل راهگردیش همه بینی کو من گارانتی میتم اگر نمی در داخل یک استرویکا نمیکنن کار در استرویکا همین بچه‌هاشو نمیکنن کار در استرویکا. مهمون قبول کردین درست نه حاضر میفروریم شو فکرتون رو میگوید بعدن چی میکنیم این کس رو قبول میکنیم 1 دقیقه نه 1 دقیقه حاضر فکرتون رو تمام میکنید بعدن چی میکنیم که تمام کردیم یک چیز ببینید در کجا دیدن جوانای داغستان کوچه بروان در کجا دیدن
мембра найгишнагира намеруванд. Мембра найгишнагира ку намеруванд. Западло медонанд кора. ва ё дар соҳаи савдо ҳастанд. Ягон фирма мекушоянд. Дар соҳаи лекин ин корҳои ки мардуми мо карда истоданд айни ҳол кор намекунанд. мо Аврупо омадем уна урӯз бародар Азим Яқубов видео шаяк назар кардам. мо Аврупо омадем стройка задестем. мо дар Аврупо стройка задестем омадем. ин мафкураи миллат нол будагиша нишон мета. нол, мафкура нол аст. барои ман дар 1000 нафар қариб биромадаги аст. чихел кинем бирем ҳамуҷа. хоб бародар омада чӣ ният дорӣ? яъни чӣ кор кардани? ягон стройка боша. ба ман ҳам биромада буданд. нафарон биромада буданд ки рафта кор барои стройка, барои бо ягон кори дигар. тамом. инсоне ки камтара ғуруруш боло аст, фазвалият намекунад. яъне ки стройкам бо як ҳадиақал аст кор аст. мисол ҳама кор мекунад соатакӣ. не ки руфтани кӯчаи кас мебахшед хай якта дута шояд боша касб кунӣ, мисол касбат боша, мисол не ин ки равӣ то фарзандошона. ҳамин инсон агар номус ҳамун озод боша 4 фарзанди худо оварда кӯчарувак намекунад. бачара оварда биё бирем бача ё оварда бачаша дар стройка дохил намекунад. ба муҳоҷират мебаранд бисёртар. ин чиза ман намебинам шахсан. ами кӯтоҳтарин ва содатарин оддитарин када бугум, он давлате ки мардош виҷдон дора камбағал нест. у давлат обрӯш рехтагӣ нест. у давлате ки мардош виҷдон дошта бошад. дуруст. ин миқадар аз дигар ма фикр кардам. шумо давраи шӯравӣ камтар чӣ кардигин, лекин аҳамияте мардуми давраи инсонҳое ки дар давраи шӯравӣ буданд ва пас аз шӯравӣ ҳамаҳо фарқият доштанд. ман агар ҳам масъалаи виҷдон, ҳам масъалаи номус, гарчанде ки мегӯям ки дар он вақт динро шӯравӣ намемонд. даҳан қатъи фарқият доштанд. бале ҳамо мисол ҳамо калонора ман медонам. вақте ки ҷанг сари миллат омад, якчанд гурӯҳҳо пайдо шиданд. дигариёш ҳамо дидем дар куҷо буданд, дар дохили подвал, дар болои кришаҳо. яъне ки оилаи хича ҳимоя намекард. хонаш да медромад меомад. ман худам дидаги чизоам мегӯм. хонаш да мезадан, медромадан, меомадан, мерафт дар охири гов баҷо мешид, болоша каҳ қатъи маҳкам мекардан, то ки занаш гап мезад ай танои марду. дигар чӣ бугум ёра. баъди ҷангам омадан, баъд тинч шидам, баъд тинч шида буд. дар ҳолате ки мард бояд майдон бирояд, вастанавид кунад у чизи кадагишона, вастанавид кунад. дар агарод мешиштанд, дар куни агарод шахмат мезадан, карта мезадан, чой мехӯрдан, бо сини заношон зурӣ мекардан, чоя талхтар ки биё. мегӯй ки чой овардагӣ боша. чой нест. занак дар агарод кор мекард. занако мардуми халқи хулоба мегӯм. дар агарод кор мекардан. модарои хидмот дар адир кор мекардан, бо гандум медравиден. ҳамин айса то бегаран ҳамин ҷома пӯшидагӣ, ҳамин тай дарахта ё ки намедонам соягида. ман як дур намерам, як ҳамсоя монохи як бурук дошт. у бурукуш кансов ку у дигар раҳ мегашт медрид. ҳар рӯз поргиш мекардан у бурука. ҳатто ки рафта ба хича кор карда як бурук харида наметонид. чиш бугум дига ин мардора. ҳамушам ҳамин мо ҳамун патонкая мо ҳастем. агар воки ғурур медоштанд, мина мардуми чечен оддитарин мисол мардош ки ғурур дошта Россия қатъи истодан, да канса задан, сулҳ ҳам кардан ку силоҳ намонданд. то имрӯза боз анаму ғурур қатъи гашта истодан. яъне шумо гуфтани ҳастем ки ғурури виҷдони мардагирии тоҷико камтар мондааст? нест. мондаш дар куҷо аст? агар мебуду мемонд. нест. ман намебинам. ман шахсан намебинам. мегӯм ки дар кӯча як духтари худмона тоҷикистонира рафта талпавой 15-20 нафар пул дода мебаранд, таҷовуз мекунанд, яъне ки навси худшона қонеъ мекунанд. 20 нафара 15 нафара кида виҷдон аст дигар? ё ки дар Россия мебинӣ ки нами
500,000 қариб модари тоҷик кӯча меруванд, кори пасттари намекунанд. кида виҷдон мондааст? кани виҷдон ки аст? на малош дора ура, на одами оддиш дора, на раис дора, на милиса дора Тоҷикистон, на депутат дора, на халқи оддӣ дора, надора, ҳеҷ чиз нест. дида намешавад. фаҳмо. برای فکر کنم شما رو خیلی زیادتر گرفتم. نه همش صدقه گپای مفید گفتید، فکر عقیده اندیشه خود رو بیان کردید. باید حق بگوی، باید همین کانکریت نبگوی دیگه. خیلی کو ای بیچاره هست، فلانیش بیچاره هست، ای همین دروغ خدمت دلتی کنه. مردم از موضوع است، مردم ما شهر اینا است، حالی مردم ما میخزن، حالی این تر است، حالی اون تر. ما خدمت است پاکایت کردیم پروست. او دلتی کنیم مردم یه روز گپ میزنه. او دلتی کنیم نیست. فهمو. سلامت باشید. دیگر بله شما نگیرم. به هر حال هموطنای عزیز گفتنی هستم که یعنی подписаться، لایک، поделить این برای شما است. حداقل همین فکر کنم که ولی اوقات میخرم بعد تاش یک روغنچه میمونه که کمتر است. یعنی که وجدان تو نقلا هم قدر این قرکی دیگه جو موندگی باشه. اگر پدر جوت کنین که تو که آینده فرزندای شما، تو که آینده مادرای شما بعد از اینسانی است، گارانتی نیست فردا میبری نونواری خونتی نیست. چیکار میکنه؟ مادرت مجبور میشه بیا در روسیه قرض کنه، بیا کوچه برو. یعنی این چیزا رو هم فکر کرده پدر جوت کنین، بیدار شین. ایشالله که اوستا بگیم که همون خوب میشود. یکی اگر که پدر جوت نکنین، подписаться نکنین، بره نمیدونم نویا مگام بای فنگ تماشا کنین، بره نمیدونم یا سینه شبنمی سوریا او پوشیدگی کرتر تنگ کدگی او سرود خوند است نمیدونم یا بدنش نشون داده است کنش ای طرف میکنه او طرف میکنه. ای امورا تماشا کنین. 2 میلیون 2.5 میلیون مرحمت عاقبت تو نمیشیده رفتن میگیره. به مردم ما بیشتر جالب است متاسفانه چون این برنامه‌هایی که حقوقی یا اینکه برنامه‌هایی که اصلا این برنامه حقوقی است. لیکن من میخواستم امروز فکر مردم بگیرم. من فکر خودم گفتم اگر برای مردم سخت رسیده باشه فکری من، برای که مردم نمیدونم خفه شده باشه، اولا گفتم گپو منظرت میخوام، یکی حقیقت است. تشکر، زنده باشید. هر کس نظری خود رو گفتن دارد. سلامت سربلند و خانواده باشید. تشریف بیارید. انشالله من موجود پدیلیت کردم باز باید دیگه با پدیلیت. تشکر. سلامت باشید. خب قبول میکنیم مهمون دیگر رو. مهاجر یک دقیقه. سلام علیکم مهاجر. سلام علیکم. کجا کری؟ سلام علیکم سلیم. حاضر چی تکنیکی شد این؟ یک دقیقه. اینجا یک پرابلم تکنیکی شد. برادران در آمدن. حاضر قبول میکنم. بعداً باز برو آمدم. یک دقیقه. سلام علیکم. چی اپریلش ورش چی؟ این چی گفتنی گپ نفهمیدم. این چی خیلی نام باشد. علیکم سلام و رحمت الله. این همو صخره کردگی چیزی ما همه خیلی بده. میرم خیلی صخره ما فاز نمیفهمیم شه راستش. فهموش. نامتون چی است؟ اسمتون چی است اگر مخفی نباشه؟ شریف. همین شریف اسمی خیلی خوب هست. ما راستش اینا وطن دیم اولی سویت هم که اینا مرد. دیده ایستو دارم تاریخ هست. سویت هم مرده. کاش
سویتی خانه او بدبختار فرعونا میمرد که و یا هم حس میکردن که چگونه مقصد تاریکی چگونه احساس داره. خب بعد یک چیز دیگه گفتنیم. موضوع ما رو میدونید، خبردار هستین، پیگیری کردگین؟ اویده چی هست موضوع؟ وجدان. آزادی وجدان، قانون درباره وجدان. امروز من میخوام نظر مردم رو بگیرم. اویده آزادی وجدان. آزادی وجدان یک برادری که نو گو زد راستش، این برادری که نو گو زد از تنه آزادی وجدان. خب این بسیار گپای مفید گپ زد. آزادی وجدان گپای بسیار بهترین گپ زد. بعد من همین برادر کل تماشا داشته باشم، من پیشنهاد کردنیم همین گونه برادرها در با اصطلاح خودی همیا یا که به اصطلاح خودمون میگیم شرینر، یعنی که همین برادرایی که گپ زن هستند، همین برادرایی که اگر با علمی بگیم پیشروی گپ زنیم مفکوره دار هستند، اینا همینا یک پیشنهاد کنند که چی باید کرد، نه اینکه مقصد پس زدن ملت، پس زدن مثال جامعه و با عقیب رفتن، با پیش، با خاطر با پیش رفتن چی باید کرد. گفتن کار فکری چی باید کرد از خود شما سر میکنیم اپا، از خود شما، یعنی که چی باید کرد، یکم ایده، یکم مقصد فکری که یکم راهی را که یافتن در کار که شکستی همین فرعون، شکستی همین دا چه بگم مقصد فهمیده ها؟ مقصد که یکم ایده، یکم پیشنهاد کنه شما، همین شما برای مقصد آدمایی که مثال ملت تاجیک داره اینا با مانند مثال شما، با مانند اینا مثال این برادر، با مانند اینا با بچه‌ای که هستن اروپایی و همین شما سرجم یک ایده بروره، یک فکر چی باید کرد. این رو مقصد همه مقصد پیشنهاد کنه، همه پیشنهاد کنه شما ده که مقصد شما یک روزی را تعیین میکنه شاید که مقصد به خاطر مردم انقلاب کردن بخیزن. خب یک روزی را تعیین میکنه که شاید بخیزن. اساسا در اینجا مردم روسیه وابستگی داره، اکثریت مردم همین روسیه مهاجرا بخیزن، اگر بخیزن در حال همون روز یک مقصد خیلی یک خیزن، یک شورش بردارن که ما مقصد چیزی خمون بزوری از همین گسودرس خمون همین گستوم تاجیکستان ما بزوریه خیزن یک روزه. اگه شریف من شما رو فهمیدم، شما از داخل وطن حرف زده ایستادین، این حال دیده ایستادم که سوید ندارین، درست؟ بله. من موضوع ما آزادی وجدان است. اوید سوید شما یکو باگونجو انا خودتون رو میگیرین، شما یکون کار کردتون نیست مسئله سوید، برای چی شما به سوید شدین؟ برای باگونجو مراجعت کردین که سوید مردگی نه وای سوید میگن کو اینو دروغ میگن، یا درد دل مردم حقانی نمیرسوننده، یعنی که یا این سال میگردن میگن که آب کم شد، مقصد سبب آب شد، این سالش در حالی بگشتن که ما تعمیر فلان جا را کرده سیدن، از سبب فلان جا را تعمیر کردن، بهمدان را کردن، سری قورشا کردن، با همین سیزان با همین سویت اگه مهمه دیزن میتیان سویت نکنیست میتیانو یا مدو مهمه دیزن نه میتیانو نه یا مدو مهمه یا اومنیان یا مدو مهمه دیزن سویت بهنه تعمیرات میکنن، زاتو یک مدو ماه یا میلیارد جمع میکنن. برای چی تعمیر فقط در فصل تابستان میشود؟ بله شما گفته ایستاده که شما پیشنهاد کنین مردم رو جمع کنین، شما گوید که در فلان روز در فلان جا روین جمع شود، درست؟ ما در بیرون هستیم. برنامه من اصلا ما یک تا همین را گفتم، ما یا همین پیشنهاد اولی گفتم، یک ایده را گفتم که مقصد شاید همین خیلی جمع کنه. این رو ببینید، شما این رو ببینید که این خود شما مرد هستین، در داخل سوید نیست، این حال مردم مشکلی کلان دارن، خود شما چیکار کردین؟ این خود شما برای مسئله پیدا کردن برق یگون کو کردین؟ باگونجا مراجعت کردین؟ یگون داری حکومت رفته گفتین که برای چی سویتین؟ برای چی من به برق نشستم؟ پول برق رو پرداخت میکنین؟ البته میکنین. برای چی برق ندارین؟ شما ما رو گفته شما دعوت کنین، شما روزش رو معین کنین، درست؟
اوه لیکن پیش اون چیزی که مقصد مایده فقط برای برق شما او دعوت کردن برق رو شما رفتید حق خود رو طلب کردن نتونست استودین نه نمیشه اوخی مقصدی چون نمیشه نه ما کی دا میگی نمیشه برای کی برای چی شما میتوانید رفته طلب کنین که من مبلغ برق رو پرداخت کرده استودم درست برق من رو این چه هر سال موید یا اینکه چی میشه تیرمو در و میکنن تعمیر بله شما طلب نمیکنین از داخل اصل طلب کنین شما بیرون رو نگاه نکنین شما طلب کنین من نگفتم شما یگون ساخت کانستیتوسیون ویران کنین جنایت کنید ما فهمیدم من هیچ نگفتم من فقط گفتم که حق خود رو طلب کنین اون چیزی که شما گفتید شما باید همین ها رو کنین شما باید دعوت کنین مردم رو دایره روز جمع کنین برای نابود کردن فلان یا پرزیدنت و دیگر چی در حالتی که ما برق رو طلب کردن نمیتوانیم اون چیزی که اصلا این چیز الیمنتار نگفتم ممکن است بله ولی اصلا کردن نتوانست استوده بعد مردم از بیرون چیکار کرده میتوانند ما حق خود رو طلب کردن رو یاد نگرفتگی ما نمیتونیم طلب کرده اون چیزی که برای ما اینجا اپا اینجا یک چی یک چی است ده یک چیز اکو حالی شما مقصد ادوکات مقصد ما فهمیدیم شما سیستمای مثال یوریدیسکی سیستمای مقصد علم دنیوی قطعی سازده ولی من نمیدونم شما را اینجا علم تاریخی قطعی بیارم اگر یعنی که دوره بود که مقصد اخی صحابای پیامبر دیگه او وقت هم دوره دموکراتی شده بود همون وقت هم وقتی که خواستند حق حقوق چون دفاع کردند چندین تاشون به قتل رسوندن نشید یک چند تاش دولت های یمن گرفت دولت های مقصد دیگه دولت ها گرفت صحابای پیامبر بعد نشد ایدم هوایا به مانند ایزد امونه که ایدمش آدم موندن دریافت دسترس کرده آوردنش یعنی ایدمش آدم موندن که بگیرن بیارنش ایدم همو صحابای پیامبر آدم روی کرده که همو را ابردن بر بگردانه وطن انا همو دوره در همین نقشه ها بود پاچایی همو دوره در مراجعت کردن کیا مراجعت کردن هم صحابای پیامبر او را کی میگن مهاجر میگن با مانند همو مردمایی که در رسیان اول محمود چیکار هستن برای چی برای کی و یا در اوج مراجعت تونستان کرده برای چی برای که آزادی سخن در او دولت بود در او دولت بود در دولت خودشون نبود آزادی سخن در اینجا آزادی سخن هر کسی که میبره پروست حقیقت طلب کنه یگون چیزی نگو تو جا خواهی ملت چی میگیری عنوان میگیری بفهمی ایره همت میدونه اپا که در اینجا سخن گفتن نمیتونی به همین خاطر ما یکدین سنی تکیه با مردم مهاجر داریم که و یا دولت های حدی اقل او روسیه‌ش هم که یک چی میگن دیکتاتورسکی نه که حدی اقل در همو جهان کمی باشد یک 60-70% آزادی سخن هست که همین روز اگر یک بخیزن انقلاب کنن در تلگرام تلویزیونی تمام چیزا اخبارات مقصد خبردار میشن دیگه سیومکا پیومکا دیگه یک ضربه کلام میشه دولتی ایسیده این دولتی ایسیده یک ضربه کلام میشه شاید که ای ترس هراس مثال ای شرمندگی و خجالت شاید بعد دیگه سویت هم شود شاید بعد دیگه مثال برای اونکه همه آزادی سخن آزادی وجدان آزادی دین این همش وابستگی دارد آزادی افکار اعتقاد وابستگی دارد درست ما اول باید دعوا طلب کرده توانیم میدونیم حق خود رو طلب کرده توانیم توغوری میگه اپا توغوری میگه او این دولت های سردنی آسیا به همه ما معلوم است که دولت های سردنی آسیا نه اینکه تاجیکستان هم سردنی آسیا دولت های یکی از دولت های است که این دولت ها 20 سالها عقیبه و این دولت ها در حکمرانی پاچاهی ساختاری پاچاهی چی میگن ساختارهای پاچاهی میگن چی میگن انا همین گناه در اینجا نمیشوه آزادی سخن کرد در اینجا نمیشوه حق خود طلب کرد حق خود در بلغت میزنن حق خود طلب میکنی چی باید کرد
که ما حق خود رو باید единственный راه باید ما مقصد چی داریم گفتیم کو نه حداقل 1 میلیون 2 میلیونی که شخصیت هایی که در بیرون کشورن تکیه به هوایی تمام هوایی در همون جا برای که زن فرزند همو در همین جای هوایی در همون جا آزادی که هست میخیزن در همون جا آواز بلند میکنن صدا بلند میکنن در حال و را تلویزیونی همون لحظه پیدا میشوه با نوار گرفته وستی اخبارات ها تمامی رسانه های روسیه دیگه نشون میده که مقصد و تاجیکستان است مقصد هم خستن مقصد بابت مثال ده اخی پریمیر شما ما را فهمیدیم پریمیر همین وجدان مونده است که در مردم ما خود وجدان مونده است وجدان اگه مردم عموما میمونیم یک طرف این دیگه طرف مسئله است همین وجدان در به فکرم از آوازتون شما انچه آدمی سعودیده هستین روزگار دیده هستین وجدان مونده است در مردم ما وجدان راستیش وجدان اگر بگیم که اگه همه مردم اینجا گناهگار کرده نمیشه از بس که مردم تاجیکستان نه اینکه مردم همین مسلمان نو بستوی مقصد در چی مقصد شرایطی که باشه البته او وجدان داره ولی مقصد به مانندی چی میگن انتخابات اگر 50% نه 49% فلانی گرفت و میگذره و همین سبب ما همین رفتنیم که مردم ما دیگه 80%ش به وجدان شده از همین سبب 20%ش که مونده او را دیگه به وجدان میگی او را دیگه به وجدان میگی هست یعنی که نیست وجدان دار هست کم 20-30% بازور مونده او را دیگه به وجدان میگی حساب کردن نمیشود نه با شمار موندگی یا با شمار که مون باید دیگه به وجدان میشه اوسش هست چون نیست هست کمه مردمی که کم است aynı ol به برق نمیشته بله 100% میگه اپا 100% میگه فهمو اکا شما رو گوش کردیم فکری خود رو بیان کردید تشکر زیاد به شما زنده باشید لیکن از حقوق خود طلب کردن رو یاد گیرین طلب کنین راست میگه 100% میگه و ما شما رو همین یک بگیم کم باشه مقصد توصیه میدیم که این راه شمایی که راهی که مقصد پیشه گرفته این راه چی راهی خطری هست بسیار فشارهای میشود ولی شما فراموش نکنید که چی راهی دعوتی هست این راه یعنی که چی راهی خوبی هست از این سبب این راه ادامتی اگر چند خار و خس در پیش است یعنی که راه شما به نهایت راهی وزبین است ما به نهایت خرسند شدیم که با یک شخص دیگر هم پیدا شد که حداقل درد مردم دستگیری میکنه سلامت باشه سلامت باشه من حقوق شناس هستم من بیشتر میخوام در مردم من شناختم من میخوام من حقوق شناس هستم میخوام اونو خبردار باشن و دفاع کرده تونن از حقوق خود و شما پروستاتک نیومده شما پروستاتک در این منبر نیومده شما را الله آورد در جای عزت امان تمام شما را الله در جای عزت امان آورد الله آورد همین سبب حقوقی همین کنکریت نیشه در مردم تاجیک بفهمونش که اپا همین در امانی الله زنده باشن اکا گوش میکنیم موجر خب سلام علیکم هموطنان عزیز دوستان و زیرین گرامی بهترین موضوع شما گذاشتین برای ملت برای مردم تاجیکی سرزمین ما خیلی که برادر از سنایف قید کرد بهترین سخنان را قید کرد خب اگر امکانیت شما میشید بیشتر شما امیر برنامه را ادامه میدادین که مردم ما اکثریت در مهاجرت که هست در درون وطن ما اینترنت خاموشه مردم با خبر نیست مردمی که در هجرت هست
ба хонаводаҳошон ба ёру рафиқошон ҳамин суханҳоро расонанд. Пеш аз ҳама дар як нуқтаро зикр мекунам, касоне ки суханҳои мо ба гӯш мерасад, ҳамун лайк подлитсаро фаромӯш накунед, лайкотона гузорен. хоб иҷа як нуқта одди меорам. масалан мардуми моли ховай, мардуми тоҷики мо ховай, чӣ хеле ки модар фарзанда дар говара хов мекунава ва кори худаш банд мешава. ман як ҷиҳат офарин ба Раҳмонов мегӯм ки мардума ба ҳамин рӯза овард, мардум бедор нашед. ӯ кори хича давом додесай, ӯ кори хича. шумо бинед ки модар дар говара фарзанда хов мекуна ва кори худаш банд мешава. агар камакак фарзанд ки овозша барора, соскара дар чочака дар даҳанаш мемона, хомӯш медарона. ана баъзе ки мисол кӯдакое ки дар вехи говара боша, сирш мекуна, берашон мекуна ки говараро кӯдак бедор нашава. ҳамаи касоне ки сухан мекуна, вора мебаранд зиндон мекунанд, мардума бераҳм мекунанд ки и дигароша бедор накунад. ба ҳамун хотир гуфтанем ки барномаотона зиёд кунед. ӯ мардуме ки дар дуруни ватанана, миллоана, ҳешонана, мақсад гуфти ҳамун олиман, ӯ дига роҳ ба мову шумо мухолифон доранд. бедории мардума ай шумо умед доранд, ай и дурун дига надоранд. барое ки ҳамаш ҳамун чочакора Раҳмонов дар даҳани ҳамаш духтага, ҳамаш хомӯша. ҳамин виҷдон чӣ мефаҳмед шумо? виҷдон мондааст дар он? виҷдон монда боша, дар мардум виҷдон монда боша, занҳои тоҷик дарбадар дар Русия мемонанд. рӯбарӯ занҳои тоҷик дар як хона то 20 нафар бачаву мард арара хобанд. ҳамин айрӯи виҷдон ай ҳамин. дуруст. виҷдон дошта бошад, дур не расонара бинен 110 нафар 4-5 моҳ омадан кор кардан, паспортошона ба то дар расона набароварданшон, паспортошона гирифта натонистанд. ҳамин виҷдони миллати тоҷикай. дур намерем, ин расонаҳоро бинен, чӣ гуна расонаҳо, чӣ гуна виҷдона нишон медиҳад. ё виҷдон дошта бошанд, агар ҳукуматиҳо як мурда, як беморӣ ай муҳоҷирати меҳнатӣ мешава, карта мемонанд, ай муҳоҷиросум ҷамъ мекунанд, мардуми майдора ба Тоҷикистон равон мекунанд. пас сафорат, консул дар Русия барои чӣ аст? ҳамин айрӯи виҷдон ай. ба наздикӣ дирӯз як зан баромад кардагиш не, ман шунидам барои равон кардани мурдаҳое ки дар аз Россия мардуми тоҷики худи мо маблағ ҷамъ карда истоданд, яъне ки фоида гирифта истоданд. ҳастай итариш бисёр. ман ба хотири чӣ дохил шудам? ба хотире ки барномаотона зиёд кунед. ман пайргир мекунам, дар як моҳ як бор шумо барнома мекунед. имкониятот бошад, вақтона чӣ кунед, дар як ҳафта як барнома шумо пешниҳод кунед ба мардум ки чӣ хеле ки ман пештар қайд кардам, мардуми мо ховай, Раҳмонов чӯчак додагишонай дар говараҳан. бояд ҳамун кӯдаки говараро бояд чӣ хел бедор кунем? як вақт чириғ мекунӣ, кӯдак бедор мешавад. вале мардум ховай, бояд барои бедоршавиш хеле заҳмат кашидан дар кор. ҳамин як ҳафтаде як бор шумо ҳамин мо хоҳиш мекунем ки ҳамин барномаатона пеш барен, мардум гӯш кунанд, рӯз ба рӯз мардум ҳуқуқи худшона бифаҳманд ки ҳуқуқ чӣ аст. ҳозир дур намерем, як падара ман имрӯз як марди тоҷика дидам ба 3 фарзандаш, ҳар 3 бачаҳош қатиш кор дорад дар Русия. ман саволиш кардам, барои чист ин бачаҳо хурдсоланд, Русия овардиш, мега чикор кунам, дар ватани ман ҷои кор нест. модоме ки дар ватани мо ҷои кор нест, ҳамин айрӯи виҷдон ай. ҷои кор бояд пайдо мекардан. бале, ин виҷдон намон дига дар ватани мо. дар миллати мо умуман виҷдон намон. чӣ хеле ки бародар Астанаев қайд кард, дур намерен, ҳамин 46 Саховат ё Қарабулуро бин, шаб мешавад расада чӣ гуна модарои мо шумо ай
фарзандои ҳамун миллата дар раи трасса биромагиян бо я марди номаҳрами дига меам ӯра бор мекуна мебара. Ами айрӯи виҷдонай. албатта виҷдонро ба мардум виҷдонро тарбия карда мешавад, дар умум ҷо карда мешавад. фикри шумо чӣ? виҷдон ҳамун нафарое ки виҷдоншон ғам метан мебироян сухан мекунан барои ин миллат, барои беҳбудии миллат. он нафарое ки ҳиҷрат карди ҳастанд, мисол сухани ҳаққа дар дуруни ватан гуфтан наметавонанд, маҷбур шудан ҳиҷрат кунанд, сухани ҳаққа бирасонанд. виҷдоншон ғам додан, азоб дод виҷдоншон ки ҳиҷрат карданд. дигарош ҳама фикр мекунам бевиҷдонанд, молу мулки ҳамун хонаву дар лекс пекс ки доранд дига ай виҷдоншон намонда. мегар ноб чами 1 сол 2 сол дига мемонам ҳамин гуфти ҳамун чиё чӯчакера ҳамун уфтад данашаи хабка истодаи дар дуруни ватан. агар намешавад иваз карда мешавад. ҳар як гуфти ҳамун чиё ки шерои нар мегем, шерои нар мегем. имрӯз занои модарои тоҷик дар Русия шери нар шидан, мардо зан шидан. ҳамин айрӯи виҷдон бошад. бейна бефикр кардем. мо хурдсол будем. ман тақрибан синфи 7-8 мехондам. мегуфтанд калон соли мо мегуфтанд дар мактаб ки фардо калон шай чӣ мешавад, ояндада чӣ мешавад. ман ҳамин мегуфтам ки хулиган мешавам. баъд директори мактаб мегуфт барои чӣ хулиган мешавӣ, ту бояд як ҷомеа да як беҳбудӣ кунӣ. ман савол додам, гуфтам мисол оддӣ ҳамин ноҳияи мо да чанд аҳолия дар ҳамун вақте ки синфи 7-8 будам. микрофонтон хомӯшае? бахшиш. дар ҳамун вақте ки мо синфи 7-8 будем, гуфтам дур намерем. нами заброе ки дар ҳамун дар қишлоқҳо ҳаст канал, бо лаҳҷаи қишлоқӣ бигем, ҳамун каналҳо пур шидаги. агар шумо виҷдон дошта бошед, гуфтам ҳамин мисол беҳбудӣ кунед, биёрен эскаватор ҳамин каналҳоро тоза кунед. виҷдон меросӣ мешавад. виҷдон хун ба хун ҳамун нафарое ки ба фикри андешҳои мо ҳамин хел аст ки он нафарое ки виҷдоншон ғам метан хун ба хун мегзарад. хуни падар, хуни бобогӣ, хуни мисол модарӣ, ягон авлодӣ. ҳар одам да намегзарад. ҳар одам да бо даже намегзарад. хун ба хун як поколени ба 2 поколени мегзарад. масалан чӣ хел бигӯм, падарат мисол вақта деҳқон боша, хуни ту ба ҳамун деҳқонӣ мегзара мера. сиёсатмадор боша, сиёсатмадор боша, ба ҳамун сиёсатмадорӣ мегӯй ки бес падари ман вақт шуда кӣ буд ё бобои ман вақт шуда кӣ буд, имрӯз чаро ман бели кедман гирифтагиям. имрӯз ози ҷанг муқобили мисол Раҳмонов бигирем, на тирай на тупай, сухани ҳақ ютубай, ручкаи дастат та дастат бошад, тамом. нами виҷдонай бира қатиш суҳбат ка. чаро имрӯз хомӯшанд мардуми тоҷики мо дар дуруни ватан? ҳамон сиёсатмадорое ҳастанд, хомӯширо идора кардиянд. инро бубинем ки айни ҳол мавзӯъро шумо гуфтем ки барои чӣ шумо дер барнома барои он ки тамошобинои ман хеле кам ҳастанд. айни ҳол 198 нафар. мавзӯъро омода мекунӣ, кошинос мекобӣ, хеле заҳмат мекашӣ, лекин агар ки тамошобинон камтар бошанд, умедвор ҳастам ки дар оянда мешавад, чунки канал канали нав ҳаст, лекин канали ҳуқуқӣ ҳаст, ба ҳама писанд намедояд. чунин каналҳо ба мардум писанд, ба мардуми махсусан тоҷики мо писанд намеояд. ба мардуми мо дигар каналҳо бештар писанд меояд. фаҳмидам. нақл кард. оз агар як мугам бобоша 2 бор бихандонад, чӣ гуна просмотр мегирад. агар ҳуқуқӣ боша, на дур намере. намез дар ҷомеаи мо бисёр шидагия. намез дандари суд бира, мисол ай оила ҷидо ша, чӣ гуна таҳқирот, чӣ гуна гапҳо мешавад. ҳамин барҳол ноумед намешавам. барҳол ноумед намешавам. бале, ноумед наша. иншоалло ки бисёр ҳам барномаҳота пеш бурдан мегим, мо дастгирӣ мекунем. бисёр нафарҳо ай суханҳо хабар надоранд, иншоалло бо хабар мешаванд. ҳавии дониши худро баланд кунем. дар ҷое бошен ҳуқуқи худтона
گپ زده بتونین حقوقتون رو حمایت کرده بتونین هم پتلیتسا و لایکاتون رو فراموش نکنین. بار دیگه سخن با جمشید شریف میتیم. خیلی برادر دوسته. خیلی انتظار شدن این کس. قبول میکنیم این کس رو. جمشید شریپوف. جمشید میکروفون رو کشید. سلام علیکم هموطن. اپای معظمه قدیر و امیدوارم خوب باشی هموطن. در فیسبوک فعالی با ایجا اومدی. خیخش اومدی. من در همه جا فعال هستم. چهره میدونی خیمه رکمه جمشید شریف مکک باز پرسا همینجا با پیش زاگیم نو کانال در اومدم. ما خودم یک همه مبارزی چهره وشتر او بهترین میگم آواز ما را داریم ابشم همینجا گابیسم من شونده ایستادم آواز اومده ایستاده است. خوش آمدید به برنامه ما. زنده باشی مادر ملت. اپای معظمه قدیر و همو برای خود یک میکروفونی برای در همون استودیو با صدا در مردم فرق کننده باشه نمیرسه. اینا بگم برای همین بگیم اگر ما جامعه دموکراتیک نمیکنیم برای فهموندن یک میکروفونی که مقصد همونجا آواز تو باید مردم همچون روی هم برنامه فرق میکنی باید اگه میکروفونی مقصد خوب باشه. یک این اپاجون همین که اگر که همین کانال نو شده و میخواین که مردم جمع شود در مسئله حقوقی خودشون میدونم مادرش پدرش بدونه اگم چرا اون موضوع رو اپاجون دستگیری میکنیم یک جا با همین کانال های برادرو محمد اقبال مقصد حق باطل اشروف انا سالمون داکی مقصد پخش کنن و مردم در همینجا پایپسیز کنن. این دو سیم اپا همین که یک روزی معین میمونید هفته اپاجون مردم میدونه صحبت میکنن و برآمده رو مقصد دوام میتیم. یک هم چک پیشنهادی هموطن لبه اپاجون برنامه در یک روزی معین است در روزهای چهارشنبه. برای من موافق است. من نمیدونم من نمیدونم برنامه شما رفته سای اونجا منبر مهاجر رفته سای اپاجون اکون منبر مهاجر بعد دیگر برنامه ها قریب که هر روز میشوم وابشه در عموم همی هر روز میشوم. برای همین با ها موافق کردن کمتر چی وقت و ساعت تنقیصی میکشم. خیلی داپا ببینین نو مادره که مقصد پرنده های مهاجره چه نوع یک برنامه میته کمتر پگاهترک میته وقتی که برنامه سیاسی سر میشه و علاقه خاموش میکنه میره. خیلی خوبه انشالله اما برست ما انشالله می نویسه میرسونیم در برادرها که کانال شما رو مقصد برسونم به مردم پایپسیز نکنم مردم بیا گپ شپ بزنه بره و خوبه پا بهتره. شما موضوع رو میدونید جمشید؟ اویدی موضوع خبردار هستید؟ اجون من همینجا آوازی صحبتتون رو گوش کردم گفتن که مقصد آزادی وجدان. شما چی میفهمید در مفهوم آزادی وجدان؟ چی گفتنی دارین؟ آیا همین قانون هست در تاجیکستان چه مقدار عمل کرده ایستاده است؟ اپاجون یا کنده من همچه یک مبارز در مقابل همی قاتل رحمانوف همی سرگرمزدگی در همی شهر روسیه با چهره اشکار همه میدونه که هم جمشید شریف که چی گپای نمون که همی رحمانوف من نگفته باشم. در مسئله آزادی وجدان میگن اپاجون انسان که اگر اولین درجه که ناموس نداشته باشه برای را وجدان برای را ایمان برای را مقصد غیرت برای را دین برای را حق و حقوق انسان وجود نداره. اولین درجه اپاجون ناموس انسان های یا ناموس ندارن یا قطعه به همون زبانی حرام خچون گم میزنی. باید در زندگی یکم انسان گپی دغل نگه هیچ کاره که حقارت داشتم نه که میبینی که یا هم خیلی بد رفتار میکنن اپاجون در مقابلش هم خیلی رفتار میکنن یه علاج نداریم. اگر که شما بخواید که نسل فردا را تربیت کنیم برسونید که وجدان چیه ناموس چیه حق و حقوق چیه آزادی بیان چیه آزادی انسان چیه بهترین های درست. برای همین من همین برنامه رو امروز جاری کردم که آزادی وجدان من میخوام فکر بیشتر با مردم صحبت کردستم فکر عقیده مردم رو گیرم لیکن در اینجا سرزنش کرده ایستادن من رو که خیلی هر چرچی نویسیستم مرش من اهمیت نمیده. گوش کنه
معلوم هست که او هستن ولی همون اهمیت نمیدهیم. روزی بیاس کن روستا دیو کننده مرغوی همی طرفدار رحمانوف یک نمیدونم ما پروستا مرغوی حکمت فرا در روسیه زندگی جوین ما در روسیه زندگی میکنیم ما را میدونین در مقابل زن هیچ وقت مبارزه نبرین هم رحمانوف برده سای بس نیسته شما مرد بچه در مقابل ما بروین اینا ما در روسیه زندگی میکنیم نام فامیل شریف جمشید در شهر تور نمره تلفنم 896 133 54 24 852 036 255 گفتگیم که ای شما مرغین برسا من وقت داخل نمید ما تو طرفدار رحمانوف زنکو را نمیرنجانم برای که من قبول ندارم در مقابل زنک مبارزه بردانه این نشانه نامردیتون هر چرچی می نویسین زوری میکنین دیونگی میکنین همه اپا در روسیه درک شکم همی چاپلوسا را مرغا را یافتی میرنجانه در فیسبوک در دیگه حتما در من مراجعت کن نامر پاور شمید در من مراجعت کن همون مکرش رو در بوله چون میکنین انشالله بفهمی همین شما را همی خرید در همین رژیم که دمو اروپای در جای رفته این امروز فهمیدی اگر نمیفره در وطنت باشی در پیش پدر مادر در خونه در خدمت در مکان خدمت باشی تو مرا نمیفره برای کامیش همین چی میکنه کوپا چند تاش مرغ خاک پرفتگیم چند تاش مرغ شون کدگیم بخش بزدگی تاگین اپا خودداری کنید استوار هستیم خودداری کنید جمشید برنامه حقوقی هست من فقط میخوام فکر و عقیدهاتون رو بگیرم خب دوستو با فکرم دیگه آدم قبول کرده نمیتونه برنامه ما خیلی دوری دراز شد امروز کم باشد هم فکر عقیده یک چند نفر رو گرفتم اویدی آزادی اندیشه آزادی وجدان سخن مردم بسیار فکر عقیده خود رو گفتن لایک موندن رو فراموش نکنین ابونه شدن رو فراموش نکنین تا که برنامه های من جالب تر باشد در آینده برای شما پیشنهاد کرده توانم هر هفته در همینجا جنبست میکنیم برنامه رو به همه شما صحت و سلامتی میخواهم نفرانی که در کامنت تحقیق کرده ایستادین هرچی نوشته ایستادین وجدان در کار است همین رو گفتنی هستم که وجدان در کار است با شما هم خداوند کمتر باشد هم وجدان دهد از تحقیر خودداری نماید وجدان مردانگی پیدا کنید اگر که سخن داشته باشین حرف داشته باشین با چهره برآمد کنین در پیش من سخنی خود رو گپ زنین ناراضگی خود رو ما قبول میکنیم تنقید هم قبول میکنیم چه گفتاری داشته باشین لیکن در پسی کامپیوتر شش نشسته تحقیر کردن یگان چی نویستن این با مرد نمیزبد راستی گپ این رفتار مردانگری نیست این از روی وجدان هم نیست یعنی که وجدان در شما وجدان هم نمونده است زیرا من چند مرتبه گفتم برنامه من برنامه حقوق است من بیشتر اویدی حقوق صحبت میکنم میخوام سویه دانش مردم بلند باشد مردم از حقوق خود طلب کرده توانند همین قدر هست هدف من خب من این گپ رو بسیار نمیکنم دوستان سلامت باشین ابونه شدن رو فراموش نکنین لایک موندن رو فراموش نکنین تا که من برنامه ها رو بیشتر جاری برای شما پیشنهاد نمونم تشکر در پناه خداوند باشین